n'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko iterane mu buryo bwemewe n'amategeko ukaba uhari. Kuri iyi gahunda y'uyu munsi hateganyijwe kugezwaho no gufata umwanzuro kuri raporo ya Komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga, Ubutwererane n'Umutekano z'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko ku isuzuma ry'ibivugwa ku Rwanda ku mwanzuro wa 2025 agakoni 2553 w'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi yo kuwa 13 z'ukwa 2 2025 werekeye ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyakubahwa Perezida wa Sena, banyakubahwa ba Vice Perezida b'imitwe yombi, banyakubahwa Senateri, banyakubahwa Depite, nk'uko mubizi muri iki gitondo ku itariki ya 21 Gashyantare 2025 buri mutwe w'inteko ishinga amategeko wunguranye ibitekerezo ku mwanzuro nomero 2025 agakoni 2553 wo kuwa 13 z'ukwa 2 2025 wafashwe n'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi ikubiyemo ibivugwa ku Rwanda ku byerekeye ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kungurana rero ibitekerezo hemejwe ko komisiyo zombi z'inteko ishinga amategeko zifite ububanyi n'amahanga mu nshingano zahura zigasuzuma ingingo ku yindi zigakuramo umushinga w'umwanzuro usubiza ukagezwa ku nama ihuriweho n'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko. Akaba ari muri urwo rwego nagira ngo mbasabe perezida bombi b'amakomisiyo y'ububanyi n'amahanga, ubutwererane n'umutekano mu mitwe yombi kugira ngo nabo baze batugezeho iyo raporo. Kuduha ijambo nyakubahwa Perezida w'umutwe w'abadepite, nyakubahwa Perezida wa Sena, nyakubahwa Perezida w'umutwe w'abadepite, banyakubahwa Visi Perezida mwembi, banyakubahwa Senateri, banyakubahwa abadepite, tubashimiye uyu mwanya muduhaye kugira ngo jye na mugenzi wanjye n'abatekinisiye badufashije tubagezeho raporo y'inama ya Komisiyo z'Ububanyi n'Amahanga, Ubutwererane n'Umutekano z'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko zateranye uyu munsi kugira ngo zisesengure ku bivugwa ku Rwanda bikubiye mu mwanzuro nomero 2025 agakoni 2553 RSP w'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi yo kuwa 13 kwa 2 2025 werekeye ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bimaze kwemezwa n'inteko rusange ya buri mutwe w'inteko ishinga amategeko yateranye ku itariki ya 21 Gashyantare 2025 saa 4 za mu gitondo, Komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga, Ubutwererane n'Umutekano z'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda zateranye ku itariki ya 21 Gashyantare 2025 guhera saa 6 zisuzuma ibivugwa ku Rwanda mu mwanzuro umaze kuvugwa haruguru w'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi wo kuwa 13 Gashyantare 2025 werekeranye n'ikibazo cy'umutekano
bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ziboneyeho gutegura inteko rusange y'imitwe yombi umushinga w'umwanzuro. Inama yateranye abadepite bagize komisiyo zombi bahari, ndetse hari n'umusenateri wundi witabiriye inama nk'uko bigaragara muri raporo twabagejejeho. Mu bijyanye n'imigendekere y'inama, abagize komisiyo zombi baganiriye mu buryo bwimbitse ikibazo kivugwa haruguru, kandi iyo nama yari iyobowe na Depite Tumukunde Hope afashijwe na Depite Hadija, bombi bayobora komisiyo zombi zivuzwe haruguru. Komisiyo zimaze gusuzuma no gusesengura no kuganira mu buryo bwimbitse ibivugwa ku Rwanda mu mwanzuro wavuzwe haruguru, zasanze ibivugwa ku Rwanda muri uyu mwanzuro w'inteko ishinga amategeko w'Ubunyaburayi bihabanye n'ukuri kw'impamvu muzi z'ibibazo by'umutekano muke biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Basanze ahubwo uwo mutekano muke ushingiye kuri ibi bikurikira: icya mbere, amateka y'ubukoloni; icya kabiri, imiyoborere mibi iheza bamwe mu baturage b'icyo gihugu; icya gatatu, kwirengagiza ibijyanye n'umutekano w'u Rwanda uhungabanywa na FDLR n'abo bafatanyije, harimo FARDC, ingabo z'u Burundi, abacanshuro b'Abanyaburayi, abitwa Wazalendo, ndetse na SAMI DRC, umutwe w'ingabo zituruka mu gice cy'amajyepfo ya Afurika. Iyindi mpamvu ya kane basanze ishingiye ku ihohoterwa ry'Abanyekongo bavuga Ikinyarwanda bo mu bwoko bw'Abatutsi. Ni muri urwo rwego abagize komisiyo z'imitwe yombi bafashe umwanya bategurira umushinga w'umwanzuro kugira ngo ugezwe ku nteko rusange y'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko. Icyo muri buze kubona ni uko uwo mwanzuro ushimangira ko ibiganiro bya politiki ariyo nzira yonyine yafasha gukemura ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyakubahwa Speaker, banyakubahwa abasenateri, banyakubahwa abadepite, ndagira ngo mbasabe mwakire iyi raporo, ariko munanyemerere mugenzi wanjye wamfashije kuyobora iyi nama atusomere umushinga w'umwanzuro twabateguriye kugira ngo iyi nteko rusange y'imitwe yombi iwemeze. Murakoze cyane. Nyakubahwa Speaker, Nyakubahwa Speaker, Nyakubahwa Perezida wa Sena, abanyakubahwa Visi Perezida bo muri Sena no mu mutwe w'abadepite, abanyakubahwa abasenateri, abanyakubahwa abadepite, nishimiye umwanya wo kugira ngo nunganire mugenzi wanjye mbagezaho umushinga w'umwanzuro w'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda ujyanye n'ikibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, no ku mwanzuro w'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi, ari wo mwanzuro 2025 agakoni 2553 RSP wo kuwa 13 Gashyantare 2025. Umwanzuro buravuga uti: inteko ishinga amategeko y'u Rwanda imaze kubona umwanzuro w'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi ku bwiyongere bw'ibikorwa by'ihohoterwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, usaba perezida w'iyo nteko kuwoherereza inteko ishinga amategeko y'u Rwanda n'izindi nzego zo mu karere no ku rwego mpuzamahanga.
B. Ishingiye ku kuba umuzi w'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa DRC bifite inkomoko mu mateka y'ubukoloni biturutse mu mipaka yashizweho igihe ubukoloni mu nama yabereye i Berlin muri 1884 kugeza kuri 1885 yatumye bamwe mu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bisanga mu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze imiyoborere mibi ya leta ya DRC igatuma abantu bamwe bumva ko ari abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ari abanyamahanga. Ibyo bigatuma habaho guhembera amacakubiri, ubwicani n'imvugo z'urwango byibasira abaturage, cyane cyane abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi. C. Ishingiye ko uburasirazuba bwa DRC bwabaye indiri y'imitwe y'intwaro yitwaje intwaro irenga 250 irimo n'umutwe w'iterabwoba ushingiye ku ngengabitekerezo ya Jenoside wa Force Democratique de Liberation Rwanda ariwo FDLR, ugizwe n'abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ishingiye ko ibikorwa by'ubwicanyi bukorwa na leta ya DRC ifatanyije n'umutwe wa FDLR ugizwe n'abajenosideri bimaze guhitana ubuzima bw'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi, abandi bakaba barahungiye mu bihugu byo mu karere, by'umwihariko u Rwanda rukaba rucumbikiye impunzi z'abanyekongo zirenga 100,000. Ishingiye ku kuba umutwe wa FDLR ugizwe n'abajenosideri ubifashijwemo na leta ya DRC wakomeje umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, aho wagiye ugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda bigahitana ubuzima bw'abaturage, cyane cyane igitero cyagabwe mu Kinigi mu karere ka Musanze ku itariki ya 2 Ukwakira 2019, icyagabwe hagamijwe umugambi mubisha wo kuburizamo inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma by'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza ariyo CHOGM yagombaga kubera mu Rwanda, ndetse n'igitero cyagabwe mu karere ka Rubavu ku wa 26 Mutarama 2025 kigahitana abaturage b'inzirakarengane 16 n'abandi 117 bagakomereka. F. Ishingiye ku kuba leta ya DRC yakoze ihuriro n'abambari bayo hagamijwe gukuraho ubutegetsi buriho mu Rwanda. Muri abo bambari bayo hakaba harimo umutwe wa FDLR ugizwe n'abajenosideri, imitwe yitwaje intwaro ishingiye ku moko izwi nka Wazalendo z'u Burundi, abacanshuro bo mu bihugu by'i Burayi ndetse n'ingabo z'umuryango uhuza ibihugu bya Afurika n'Amajyepfo ariyo SAMIDRC zitwa ko zigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko umugambi nyawo bagamije ari ugufasha DRC n'umutwe wa FDLR ugizwe n'abajenosideri gutera u Rwanda hagamijwe umugambi mubisha wo kurimbura abatutsi bose. G. Ishingiye ko umutwe ushingiye ku ngengabitekerezo ya Jenoside wa FDLR wamaze kwinjira muri FRDC ubu ukaba warabaye inshuti magara ya leta ya Kinshasa, bakaba banahuje umugambi wo gutera u Rwanda no guhindura ubutegetsi buriho mu Rwanda. H. Ushingiye ku umugambi wo gutera u Rwanda wa leta ya Kinshasa nabo bafatanyije wagiye wirengagizwa n'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi n'izindi nzego, nubwo hari raporo zinyuranye n'ibimenyetso biwugaragaza. Ibi bikaba byararushijeho kwigaragaza mu minsi ya vuba nyuma y'ifatwa rya Goma, aho ihuriro rya leta ya Kinshasa ryari rifite ubwoko bw'intwaro zikomeye zirimo drone z'intambara, misile
intego na Morutiye. Ikindi ryacukuye imyobo yo kwihishamo ireba mu cyerekezo cy'u Rwanda mu rwego rwo kwitegura imirwano. Ikindi ryakoze imyiteguro yo kugaba ibitero simusiga ku butaka bw'u Rwanda. Ishingiye ku kuba ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa DRC bireba abanyekongo ubwabo kandi bisaba leta ya DRC kugaragaza ubushake bwa politike mu rwego rwo kubikemura ihere mu mizi yabyo. Icya mbere, yamaganye ibikubiye mu mwanzuro wafashwe n'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi kuko wirengagiza nkana impamvu zitera umutekano muke mu burasirazuba bwa DRC n'uburyo icyo kibazo kibangamiye ubusugire bw'u Rwanda. Icya kabiri, inenze bikomeye kuba inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi mu myanzuro yayo ntacyo uvuga ku ruhare rw'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ushingiye ku ngengabitekerezo ya Jenoside mu kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa DRC. Cya gatatu, babajwe cyane no kuba inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi ntacyo ivuga ku itotezwa rikorerwa abanyekongo bo mu bwoko bw'Abatutsi bibasirwa n'imvugo y'urwango, bicwa ndetse ibice by'imibiri y'abishwe bikaribwa n'ibindi. Cya kane, itangajwe no kuba inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi yarashize imbaraga mu kwamagana ibitero by'umutwe wa M23 ariko ntigire icyo ivuga ku mpamvu zatumye uwo mutwe wubura imirwano. Cya gatanu, irasaba inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi kwiyumvisha neza ingaruka z'ibikorwa by'ubutagondwa bushingiye ku bwoko bukomeye kuranga leta ya DRC, FDLR, ingabo z'u Burundi n'umutwe w'abaturage bitwaje intwaro wa Zalendo bikomeje kubangamira amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Cya gatandatu, iranenga inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi n'imiryango mpuzamahanga bivuga ko ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa RDC biterwa n'ubusahuzi bw'amabuye y'agaciro, yirengagije ko u Rwanda nta sosiyete n'imwe y'ubucukuzi y'amabuye y'agaciro igira muri DRC, ahubwo kukagaragaza abungukira mu bucukuzi n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bukorwa mu kajagari barimo sosiyete n'abantu ku giti cyabo bo mu bihugu by'Uburayi. Cya karindwi, iranenga kandi uburyo abafatanyabikorwa bo mu bihugu by'uburasirazuba bw'isi bakoresha inkunga itsura amajyambere n'intwaro za politiki, aho bimwe muri ibyo bihugu nk'Ububiligi bisabira u Rwanda ibihano. Icya munani, iributsa ko amateka agaragaza ko ibihano bitigeze bikemura ibibazo by'amahoro n'umutekano, ahubwo byakomeje gutuma leta ya DRC ihitamo inzira y'intambara nk'umuti w'ibibazo. Icya cyenda, iranenga imikoranire ya leta ya DRC n'abacanshuro ko mu bihugu bigize ubumwe bw'Uburayi kuko inyuranya n'amasezerano yo mu 1977 y'umuryango w'abibumbye bwa Afurika n'amasezerano y'umuryango w'abibumbye yo mu 1989 ku ikoreshwa ry'abacanshuro, bityo ikaba isaba umuryango mpuzamahanga kwamagana ibyo bikorwa. Igika cya 10, ishigikiye ko ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa DRC gikemurwa binyuze mu nzira z'ibiganiro
bitaziguye hagati y'impande zishamiranye nk'uko byemejwe mu nama yahuje abakuru b'ibihugu bagize EAC na SADC yabaye kuwa 8 Gashyantare 2025 i Dar es Salaam muri Tanzania, yashigikiwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ku itariki 15 Gashyantare 2025. Igika cya 11 irasaba umuryango mpuzamahanga cyane cyane ubumwe bw'Uburayi ugizwe na bimwe mu bihugu bigicumbikiye abanyarwanda basize bakoze jenoside yakorewe Abatutsi kugira uruhare mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside mu buryo igaragaramo bwose. 12 iributsa uburenganzira bw'ibanze bwa buri gihugu cyigenga bwo kurinda ubusugire bwacyo n'umutekano w'abaturage bacyo. 13 irasaba ibihugu byose, imiryango yo mu karere n'ibyo ku rwego mpuzamahanga kudaha agaciro ibivugwa ku Rwanda mu buryo bubogamye nk'ibyagaragajwe n'Inteko Ishinga Amategeko y'Ubumwe bw'Uburayi, ahubwo irashishikariza impande zishamiranye mu burasirazuba bwa DRC kuyoboka ibiganiro bigamije kuzana amahoro arambye ku karere k'ibiyaga bigari. Igice cya 14 nacyo cya nyuma yanzuye ko uyu mwanzuro ushikirizwa Inteko Ishinga Amategeko y'Ubumwe bw'Uburayi, inama y'abaminisitiri y'ububanyi n'amahanga mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, Komisiyo y'Ibihugu y'Ubumwe bw'Uburayi, Visi Perezida wa Komisiyo y'Ibihugu by'Ubumwe bw'Uburayi, Intumwa Nkuru y'Ibihugu by'Ubumwe bw'Uburayi ushinzwe ububanyi n'amahanga n'ibirebana na politike mu by'umutekano, umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, umuryango wa SADC n'umuryango wa PAP. Murakoze cyane. Cya Kongo Kinshasa, umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe n'abazize bakoze jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 wahawe intebe n'ubuyobozi bw'icyo gihugu. Ubu ngubu uvuna umuheha ukiyongeza undi. Leta ya Kongo ikorana na FDLR ku mugaragaro, imiryango mpuzamahanga n'ibihugu byigize ibigomba gutanga umurongo wo kubaho kwacu nk'Ubirigi birebera ntacyo bivuga. Igihugu cy'Ubirigi gifite uruhare hafi 100% ku bibazo byose byo muri kano karere. Abayobozi batandukanye n'ibihugu by'Ubirigi bakomeje gukora lobbying ahantu hatandukanye nko muri inteko y'ibihugu by'Uburayi, Banki y'Isi n'ahandi, bagamije gufatira ibihano u Rwanda no kurukomanyiriza. Nyakubahwa Spika, imizi y'ibibazo bikomoka byo muri kano karere bikomoka ku ikatwa ry'imipaka nk'uko komisiyo yabitugejeho mu kanya, aho bamwe mu bari batuye mu Rwanda bisanze mu bihugu by'ibituranyi, ariko abagiye mu gihugu cya Kongo cyangwa abashyizwe mu gihugu cya Kongo bagakomeza kubuzwa uburenganzira bwabo bitwa abanyamahanga, kugeza ubwo no muri 81 Bahutu yabambuye ubwenegihugu bw'abakongomani bavuga ko ari abanyamahanga. Nyakubahwa Spika, Perezida wa Kongo Tshisekedi na Perezida w'u Burundi Ndayishimiye bavuze ko bashaka guhirika ubutegetsi bwitorewe ku mugaragaro n'abanyarwanda. Ibyo rwose bayivuze inshuro nyinshi ku mugaragaro, aho bagerageza gushaka abacanshuro bafatanya na FDLR, ingabo z'u Burundi nyine, ingabo za SADC, Wazalendo n'abandi bagamije nyine cya gitekerezo bavuze cyo gukuraho ubutegetsi bw'igihugu cyacu. Ntitwanakwibagirwa ibitutsi bya Gishumba Perezida wa Kongo navugaga yagiye atukanya kwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ku mugaragaro. FARDC yanyanyagije intwaro mu bana nka Bukavu, ejo bundi twarayibonye babashora mu ntambara za hato na hato. Kongo ikorana n'abashanshuro ku mugaragaro kandi bitemewe na gato. Imiryango mpuzamahanga iyo EU bararushiye bararumira, bigaragaza akagambane u Rwanda rukomeje gukorerwa mu ruhando rw'amahanga. Nyakubahwa Spika, mu gihe FARDC ikomeje gukorana na FDLR, ingabo za SADC z'abarundi n'abashanshuro n'izindi, ibikora ku mugaragaro, aho ariko amahanga arebera ntagire icyo avuga, ariko batera M23 yabagerageza kwirwanaho ugasanga bose bahagurutse n'iyonka
bavuga ngo M23 rwose ikwiriye gutsembwa nayo ikava mu nzira. Nyakubahwa Spika, nkaba nsaba ibintu bikurikira. Ndabanza kwamagana cyane kuvogera ubusugire bw'u Rwanda bikozwe na leta ya Kongo, aho yagiye irasa nkana nk'uko byavuzwe na komisiyo. Ndasaba guverinoma ya Kongo guhagarika no kwitandukanya na FDLR, guhagarika gukorana no kwitandukanya na FDLR no kwirandura burundu, bagacyurwa mu gihugu cyabo, bagahanirwa ibyaha bakoze. Nk'inteko ishinga amategeko dukwiriye kuvuguruza no kugaragaza ukuri ku byatangajwe n'inteko ishinga amategeko y'i Burayi. Inteko imitwe yombi yacu nk'intumwa za rubanda dukwiriye kuba umusemburo kubadutoye mu kubashishikariza gukomeza kugaragaza ukuri ku bibera mu Rwanda no gukomeza kurwanya ikibi cyose cyasatira ubusugire bw'igihugu cyacu. Nyakubahwa Spika, dukwiriye gutabaza ku bikorwa by'ubushotoranyi gituranye cya Kongo, Burundi bukomeje gukorera igihugu cyacu bashaka gushoza intambara ku Rwanda bagamije gukuraho ubuyobozi twitoreye. Ndahamagarira amahanga kwitandukanya n'imyitwarire mibi ya Perezida Tshisekedi n'abayimushyigikiyemo bose, uhereye kuri leta y'Ububiligi. Murakoze jambo. Nshimiye na komisiyo z'ububanyi n'amahanga, ubutwererane n'umutekano kuri raporo bamaze kutugezaho. Nkaba natse ijambo ngira ngo ngaragaze ko inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'u Burayi atari ubwa mbere isohoye imyanzuro ivuga nabi u Rwanda. Tukaba dukwiriye kuyima amatwi ndetse tugafasha n'abandi badafite amakuru ku bibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bashobora kubifata nk'ukuri bikangiza isura y'u Rwanda n'Abanyarwanda. Nyakubahwa Spika, ku itariki ya 6 Ukwakira 2016 inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'u Burayi yafashe umwanzuro uvuga nabi u Rwanda ku bijyanye n'imiyoborere, inagaruka by'umwihariko kuri Victoire Ingabire wari ukurikiranyweho ibyaha mu nkiko. Icyo gihe inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yarateranye ifata umwanzuro uvuguruza ibyari byagaragajwe. Nanone ku itariki ya 11 Gashyantare 2021 inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'u Burayi yafashe umwanzuro uvuga nabi u Rwanda ku birebana n'imiyoborere, ugaruka kuri Paul Rusesabagina nawe wari ukurikiranyweho ibyaha mu nkiko. Nyuma yaho inteko ishinga amategeko ku itariki 15 Gashyantare 2021 imitwe yombi yateranye yafashe umwanzuro ivuguruza ibyari byagaragajwe. N'ubu rero ikaba yongeye kwirengagiza ukuri ku bibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkaba nsanga Nyakubahwa Spika, ibi byose babikora mu rwego rwo kuyobya uburari, bashaka kudindiza iterambere ry'igihugu cyacu no gufunga amaso amahanga kugira ngo batubuze amahirwe yo gutera imbere. Ubukungu bw'igihugu cyacu bukomeje kuzamuka kandi Abanyarwanda baharanira iteka kwigira no gushaka ibisubizo by'umwimerere ku bibazo bahura nabyo. Akaba ari muri urwo rwego Nyakubahwa Spika, namaganye iyi myanzuro y'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'u Burayi, ndetse nsaba ko inteko ishinga amategeko y'u Rwanda imitwe yombi yafata iyi myanzuro nk'uko twayigejejweho kugira ngo ukuri ku Rwanda kugaragazwe kandi Abanyarwanda bakomeze mu iterambere barangaje imbere. Ndabashimiye Nyakubahwa Spika. Ibirezo by'imyanzuro twafata. Icyo mbona impamvu dukwiye kubishyigikira nuko koko amateka yisubiramo. Hashize imyaka 77 umuryango mpuzamahanga usinya amasezerano mpuzamahanga yo guhangana na jenoside. Bati never again. Bibiyo hashize imyaka 66 muri 59 Abatutsi batangiye gutotezwa basaba ko igihugu cyigenga gihabwa ubwigenge busesuye. Ababirigi bahitamo isirebera guha ubwigenge abari babwemereye ko butabwigenge busesuye. Mu mateka tubwirwa ingabo za Kamina nizo zakwirakwije imipanga, ibibiriti, indege za gisirikare nizo zabikwizaga hirya no hino mu gihugu. Abatutsi baricwa, barameneshwa, baratwikirwa, inka zabo ziraribwa, bagirirwa nabi, bameneshwa igihugu.
hashize imyaka 61 muri 63 ubwo ku Gikongoro hatikiraga imbaga y'abantu barenga 10,000 umunyamakuru akavuga ko abona ari jenoside, isi yaracecetse irabyihorera mu buryarya bwitondewe ibyima amatwi kugira ngo abatutsi bahire ishyanga. Hashize 35 ubwo inkotanyi zahagurukaga zibanje kugerageza imishyikirano bikananirana zigashaka gucokoza no kujegeza ubutegetsi bwa Habyarimana aho kugira ngo isi ibahe ijwi, ahubwo Abafaransa baratabaye, abazayirwa baratabara, bazana indege zikomeye bagereza gushwiragishwiza inkotanyi zirabananira kugeza ubwo zigezeho zitsimbura ingabo za Habyarimana ariko ziri mu mabi zikora jenoside. Ni mwibuke igihe jenoside yabaga hashize imyaka 31 Minuari yari ihari ntacyakoze, ingabo z'ibihugu by'amahanga zari zihari zatwaraga abene gihugu babyo ntawe zitabara mu Banyarwanda, hatabara inkotanyi n'abarinzi b'igihango. Ubu ngubu ibyo mu myaka ishize yose MONUSCO iri muri Congo 23 nta musaruro igaragaza, ahubwo FDR yahawe umwanya wo kubaka aho ituye ingengabitekerezo ya jenoside, iyikwiza Congo hafi ya yose ifatanyije n'ubuyobozi buhari, ifatira Burundi none byarenze ibiyaga bigari, byaganiye mu bihugu nka Malawi, byaganiye South Africa, Tanzania n'ahandi hari abantu batareba kure babona inyungu zabo bwite kugira ngo bakomeze gushyigikira force negative zihungabanya umutekano w'u Rwanda, zikomeje gukwirakwiza ingengabitekerezo yo kurimbura abantu bazira uko baremwe gusa, baryozo ko bari ku butaka bwitwa ko atari ubwabo, nkaho hari ababumezemo nk'ibiti. Isi turayisangiye nk'abantu. Ibi rero nkaba nanjye nshyigikiye ko iyi myanzuro ya Komisiyo y'Uburayi cyangwa Inteko Ishinga Amategeko y'Uburayi tuyamagana kandi tukagaragaza uko duhagaze, tukanakomeza kubwira Abanyarwanda tugahaguruka tugasigasira ibyo twagezeho, nta ntambara ikwiye kudutera ubwoba. Murakoze. Kubagaragariza uruhare rwa DRC mu gufatanya n'imitwe yitwaje intwaro itera u Rwanda ishingiye ku ngengabitekerezo ya jenoside ikora ku butaka bwa Congo, aho banahabwa n'ubufasha bwose bw'ibikoresho bugungabanya umutekano w'igihugu cyacu. Nyakubahwa Speaker, bindimo kubivuga ngo ahanganye n'iki kibazo mu myaka irenga 18 namaze ngorera ku mupaka wa Congo mu karere ka Rubavu, mu mirenge hano mu mupaka na DRC muri Bugeshi, Busasamana na Cyanzarwe, mbabwira ko twagabweho ibitero bitandukanye inshuro nyinshi. Ye bari muri cyagabwe ku icumbi ryanjye muri Mata 2016 saa 6 z'ijoro bagasanga ndaharaye, bakica polisi twabanaga bagasubira muri Congo. Ibi bitero byagiye byica abaturage birabamugaza muri iyo mirenge, yewe nibiheruka muri Rubavu nabyo mwarabyumvise. Kugira ngo DRC yohereze FDLR kutamenyekana, yabanje kubashira mu mitwe yitwa Nyatura. Ubu yabahimbiye umutwe wise Wazalendo, irabavanga kugira ngo ibashe kubahishira. N'urubyiruko rugizwe n'abana, abakuru n'abato mwabonye bigishwe ingengabitekerezo jenoside, banahabwa imbunda zikoreshwa mu kwica abanyekongo b'abatutsi. Ibi ndabivuga ko iyo munsi igihugu cya Kongo kigaragaza guhishira uruhare rwacu mu bwicanyi abanyekongo b'abatutsi bakorerwa, rimwe na rimwe akiyongeraho n'abanyekongo bavuye Ikinyarwanda ubahigwa bukware aho bahereye hirya no hino mu kira gihugu cya Kongo. Wakwibaza ngo uruhare rw'u Rwanda n'uruhe muri byo byose mbabwiye. Mu rwego rwo kubesha amahanga ko ikibazo DRC ifite ibiterwa n'u Rwanda, ndagira ngo bamenyeshe ko ari strategy DRC ikoresha igamije kubesha amahanga ngo hadakurikiranwa ayo mahano bakorera abaturage babo, bumvisha imiryango mpuzamahanga n'ibihugu bigize EU ko u Rwanda rufashe imitwe ibarwanya bagamije gutwara amabuye yabo. Nyakubahwa Speaker, ibihugu by'Iburayi byo byirengagiza ukuri kandi babizi, na cyane ko FDLR n'Abazalendo ubushize bishe ambasaderi wabo ndetse amwicira muri Kongo ari Kibumba. Igishimishije nuko ari abanyekongo bamaze kumusobanukirwa no kumenya ukuri kw'ikibazo kandi bakifuza ko bagikemura nk'abanyekongo ubwabo. Shimira cyane abakuru y'amadini n'amatorero bashigikira imyanzuro yafashwe n'imiryango y'ibihugu byo mu karere. Ndasoza ashigikira leta y'u Rwanda, Nyakubahwa Speaker, ku ngamba zo kumira no kubuza mu bitero bya FDLR na DRC no gukomeza gushira ubwirinzi bukumira ibitero byabo ku butaka bw'u Rwanda, kuko ubu tuba tuvuga ibindi iyo tudakoreshwa ngo birengera abaturage mu karere ka Rubavu. Ndemeza ko u Rwanda ruhuye n'ibibazo biri mu DRC, uretse kunanirwa guhagarika M23 barwana bagashaka uwabyegekaho. Nshigikiye kandi ko umushinga w'umwanzuro ku mitwe yombi yemeza ko ibiganiro bya politike ari byakemura amakimbirane ari mu gihugu cya DRC. Ndabashimiye Nyakubahwa Speaker.
imyanzuro yatanzwe na komisiyo ihuriyeho n'imitwe yombi ngaragaza ko nyishyigikiye, ariko mfite ikintu nshaka kugaragaza ko nenga, nubwo n'ibindi byose mbinenga, ariko kuba uyu mwanzuro wa Parlement Européen warafashwe hashingiwe ku buhamya bw'uruhande rumwe, yewe numva ari ikintu tudakwiye kwihanganira. Nk'uko mubibona mu gika cya R cy'uyu mwanzuro wabo, ngo babaye briefed na Ministre Therese Kayikwamba na Dr. Mukwege, ariko ntabwo turimo kubona aho u Rwanda rwahawe amahirwe yo kwisobanura ndetse n'izindi mpande ziri muri iki kibazo. Ibi bikaba mu by'ukuri bivyora amahame mpuzamahanga abanyamategeko duha agaciro cyane. Hari ihame dukunda kuvuga ngo égalité des armes, bivuze ngo impande zirebwa n'ikibazo zigomba guhabwa amahirwe angana ku makuru, gutanga ibimenyetso no kwisobanura. Kandi iri ni ihame twakuye mu mategeko y'abo banyamurayi, rigaragara no muri article ya 6 ya Convention Européenne des droits de l'homme. Kuba rero barafashe umwanzuro babirenzeho, kuko ibi bigaragara ko ari nk'urubanza, rero ayo mahame agomba kubahirizwa. Kuba bitararebweho, ngiye numva ari impamvu yuko twasaba ko uyu mwanzuro wabo uteshwa agaciro. Murakoze. Kugira ngo dukomeze tugire uruhare mu kubeshyuza ibinyoma bikomeza gukwirakwizwa hano mu karere ndetse no ku isi, kuko murabona nyine ko byarenze akarere bikagera no ku yindi migabane y'isi. Mu gihugu cyacu nk'u Rwanda twagize ingorane zikomeye zikomoka ku bukoroni, harimo imipaka yashyizweho n'abakoroni, bigatuma hari Abanyarwanda bisanga ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo mipaka ku bw'amasezerano atandukanye ibihugu byarayemeye, ariko aba baturage bisanze ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugira umutekano muke. Ntabwo DRC yabakiriye mu bihe bitandukanye by'ubutegetsi bwaho, n'amazina uko yagiye ahinduka kugeza ku uyu munsi yitwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero ntabwo numva impamvu Inteko Ishinga Amategeko y'Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi ibyirengagiza, mu gihe ishyirwaho ry'iyi mipaka ari bo ubwabo babikoze, by'umwihariko Ububiligi bwakolonizaga yaba Kongo mbirigi y'icyo gihe, yaba n'u Rwanda n'ibindi bihugu. Aha rero kubyirengagiza ni icyerekana ko nyine bakomeza gushaka kurenganya no gushaka gukomeza gukoloniza ibihugu, nubwo tuvuga ko ubukoroni bwarangiye. Mu zindi ngaruka zikomeye nk'igihugu cyacu cyagize ni ugucamo ibice Abanyarwanda. Turabyibuka twese ko amoko yatugejeje kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yahitanye abarenga miliyoni mu minsi 100 gusa, yashyizweho imbaraga akaremwa n'Ababiligi bashingiye ku byo abantu batunze, bashingiye kuko baremye. Ibi twabibayemo igihe kinini, abakurambere bacu babibayemo. Aya macakubiri Ababiligi bigishije Abanyarwanda barakomeza barayashyigikira. Ubutegetsi bwabayeho nyuma y'ikiswe ubwigenge, yaba Repubulika ya mbere yaba n'iya kabiri, bakomeza kwigisha aya macakubiri bigeza nyine kuri Jenoside yakorewe Abatutsi yahitanye abarenga miliyoni mu gihe cy'iminsi 100 gusa. Ibi byose byabaye Abanyaburayi bahari, Abanyaburayi bareba,
ntibatabara ntibanatabariza abari mu kaga muri icyo gihe. Jenoside yakorewe Abatutsi ihagaritswe, abari batsinzwe bamaze kuyikora bambutse umupaka, bakirwa mu cyari Zaire icyo gihe, bakiranwa n'imbunda zabo kandi bashyirwa hafi y'umupaka n'igihugu bahunze. Kuva icyo gihe kugeza ubu baracyahungabanya umutekano w'igihugu cyacu. Babikoze mu bihe bitandukanye. Murakoze. Ijambo ni rya Depite w'ababyeyi. nko kuba nta hantu na hamwe muri uyu mwanzuro bagaruka ku mutwe wa FDLR wasize ukoze Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ugahungira muri Kongo, ugakomeza guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ariko mu byo bavuze byose nta na hamwe bigeze bawugarukaho. Nyamara uyu mutwe wakomeje no kugenda ufata abakiri batoya kugira ngo wongere imbaraga zawo, ubashishikariza guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ariko uretse n'ibyo no kubinjizamo ya ngengabitekerezo y'abaye Jenoside, ndetse no gukomeza guhiga baba bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse n'Abatutsi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Iyi nteko ishinga amategeko rero ni ukwirengagiza kwabayeho, kandi si n'iyi nteko ishinga amategeko gusa y'ubumwe bw'Uburayi, ndetse na bagenzi banjye bagiye babigarukaho. Bamwe mu bagize inteko zishinga amategeko mu bihugu bigize uyu muryango, umuntu ku giti cye usanga hari benshi bagiye bagaragara mu bikorwa by'ingengabitekerezo ya Jenoside, mu bikorwa byo guhakana no gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi, mu bikorwa byo gukorana n'abarwanya ubutegetsi bw'igihugu cyacu. Nkumva rero nk'abagize inteko ishinga amategeko ntabwo dukwiye gukomeza kubirebera, ahubwo dukwiye guhaguruka tukagaragaza ukuri kw'igihugu cyacu, kuko nta wundi uzakugaragaza. Dushobora gukoresha uburyo bunyuranye, zaba imbuga nkoranyambaga n'ubundi buryo nabo ubwabo bakoresha, kuko bo ntibicaye. Buri wese n'udafite icyo avuga gifatika arahaguruka akavuga. Nkumva rero natwe dukwiye guhaguruka tukagaragaza ukuri kwacu nk'Abanyarwanda, ariko cyane cyane nk'abagize inteko ishinga amategeko duhagarariye abaturage. Leta ya Kongo uretse gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, inashaka no guhungabanya iterambere tugezeho. Iyo birirwa hirya no hino bashaka gusenya amasezerano igihugu cyacu cyagezeho, haba ari amasezerano ajyanye n'imyidagaduro n'imikino, nta hantu ubundi byagakwiye kuba bihurira na politiki. Icyo bagamije no gusubiza igihugu cyacu inyuma mu iterambere kigezeho, kandi ibyo byose bigira ingaruka, haba ari kuri wa mutekano tumaze imyaka myinshi duharanira, ariko no ku mibereho myiza y'abaturage. Nkaba nanjye rero nshyigikiye umwanzuro komisiyo ihuriweho yatugejejeho, nongera gushimangira ko dukwiye guhaguruka tukamagana ibibi byose bivugwa ku gihugu cyacu, ahubwo tugaragaza ibyiza mu rwego rwo gushyigikira iterambere ry'igihugu cyacu. Murakoze Madame Speaker. Myiza batugejejeho nabo bazayishyikiriza bose. Mbere na mbere ariko mbanze nshimire ubuyobozi bw'igihugu cyacu cyane, isonga mukuru w'igihugu ku ngamba z'ubwirinzi yadushyiriyeho zo kurinda Abanyarwanda, kuko never again ye ni never again ku Banyarwanda ndetse n'abo bishoboka hose. Ariko nagira ngo ngaye imyanzuro itangwa na European Parliament mu gucukumbura komisiyo z'imitwe yombi zitubwiye ko hari amateka akomoka ku bukoroni, ntabwo u Rwanda rwari rufitemo uruhare. Batubwira poor or empty governance muri DRC, ibyo ntabwo ari u Rwanda ruhayobora, na coalition ya intruders nka FDLR n'izindi coalition zihiga the Kinyarwanda speaking people in DRC. That shows the ethnicity war that in a region, and nobody else apart from the colonial masters and those who are supporting this catastrophe in the region. You wonder, in 1994, UNAMIR was here, but genocide happened when they are watching. They rescue their dogs and they go away with them, but left Rwandans dying.
today, the Kinyarwanda-speaking people in DRC, mostly the Tutsi, they are slaughtered and be even eaten by the people. But European Union Parliament, neither other member state of the region, European Union, never condemned this in the eyes. But we see the UN ever sits and condemn M23. But M23 is a movement that created to save and fight for their rights. Instead of supporting them, they support other coalition to kill and finish them all. So we wonder this parliament to accuse Rwanda, yet they are the one who created these borders. They left the Kinyarwanda-speaking people over there. Instead, they rather protect them, or if they accuse them to be Rwandans, let them give back their land and stay there alone. I thank you, Right Honourable Speaker. Murakoze cyane, ijambo ni rya Senateri Mukabalisa. Murakoze. Ndashimira kandi komisiyo zombi z'imitwe yombi inteko ishinga amategeko zifite ububanyi n'amahanga mu nshingano ku murimo mwiza bakoze kandi mu gihe gitoya. Nkaba ngaragaza ko nshyigikiye uyu mwanzuro ibikubiyemo kandi mvuga ko namaganye ibinyoma bikubiye muri uyu mwanzuro wa European Parliament, bikubiye muri uyu mwanzuro. Urabona ko birengagiza nkana kuba ikibazo muzi, inkomoko muzi y'iki kibazo, bagakomeza kwegeka ku Rwanda amakosa yose y'imiyoborere mibi ya Kongo idashaka gukemura ikibazo cy'abanyekongo bavuga ikinyarwanda cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi kimaze imyaka myinshi cyane. Abo bakaba baharanira uburenganzira bwabo, ariko ibi byose bikirengagizwa nkana n'umuryango mpuzamahanga, nibo ba nyirabayazana ndetse ni nabo babiri inyuma mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nk'uko hari Honorable Odette Wambanjirije yavuze ko atari ubwa mbere duteranye nk'inteko ishinga amategeko imitwe yombi tuvuguruza cyangwa se twamagana ibinyoma bivugwa ku gihugu cyacu, ariko nagira ngo ngire igitekerezo ntanga. Birumvikana ko tuzahora twamagana abatuvuga nabi, abatuvuga ibinyoma, ariko nagira ngo ntange igitekerezo cy'uko dukwiye kuba proactive. Tureke kuba buri gihe kuri defensive, tube proactive mu buryo butandukanye kandi turabifite nk'inteko ishinga amategeko. Dufite amatsinda y'ubucuti, ayo matsinda y'ubucuti yarakwiye gukora mu buryo buri more efficient and effective. Dufite za MOUs zagiye zisinywa hagati y'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda n'izindi nteko zishinga amategeko, ngira ngo zari zikwiye kurushaho gushyirwa mu bikorwa mu buryo butanga umusaruro. To renforce parliamentary diplomacy, kuko hari aho byagiye bitanga umusaruro. Ntabwo ndi buvuge byinshi kuko ingero ni nyinshi kubera igihe mfite gitoya, ariko ntanze nk'urugero rumwe rw'aba MPs bo muri Canada baje gusura u Rwanda, baje bafite indi sura itandukanye n'iyo babonye mu Rwanda. Basubiyeyo nyuma yo kubona ukuri ku mateka y'igihugu cyacu no kubona ukuri kw'ibyo twabagaragarije, bagiye bahinduye mind yabo ndetse bashyira ingufu mu kuvinga mu motion muri Canadian Parliament. Iyo motion iremezwa ku bwumvikane busesuye, ariko bari bashyizemo imbaraga nyinshi.
ariko impamvu banashyizemo imbaraga nyinshi ni uko bari bafite ibyo bashingiraho, ukuri babonye ndetse na za facts. Mwumva rero dukwiye gukomeza. murakoze. Ijambo ni rya Depite Bitunguranye. murakoze. Kuba hari abanyekongo bavuga ikinyarwanda bagatotezwa ku butaka bwa Kongo, bagira ngo mvuge ngo hariya muri point ya mbere twavuze abakase imipaka, nge nifuza ko twagaragaza ko ku ruhande rw'u Rwanda hari Ubudage, ku ruhande rwa Kongo hari Ububiligi, hanyuma ku ruhande rwa Uganda, ubwo nderekeza ku gice cya Bunagana, hari Abongereza, kugira ngo tugaragaze ko tutabyitirira abanyaburayi bose, kubera ko iyo bageraga ku mupaka bazaga ngo mwe muhari muhabona mute byagarukira hehe. So nibo bazi icyo bashingiyeho. Noneho nkavuga ngo ikindi twavuga kuri aba bakongomani bavuga ikinyarwanda bakomeza gutesha uburenganzira bwabo, nagira ngo mbigiranye nuko ikitwa Traité de Versailles cyo kuri 28 z'ukwa gatandatu 1919 cyanzuye ko Ubudage bwatsinzwe intambara bugira ibyo bwakwa, harimo ubutaka n'abaturage. Hari ubutaka rero Ubudage bwatanze, bumwe bujya ku Bubiligi, ubundi bujya kuri Poland, ubundi bujya ku Bufaransa. Nifuza ko uko abanyarwanda abakongomani bavuga ikinyarwanda bafatwa ari kimwe nuko bari abanyaburayi bari muri biriya bice byahawe byavuye ku Budage bikajya ku bindi bihugu, biriya bihugu bitatu ni Lorraine, Alsace cyangwa se byitwa Silesia muri Poland, ari nako bafatwa. Ubwo burenganzira bw'ibanze bwo kugira igihugu bakabuhabwa bakoze reference ku bibera iwabo. Nyakubahwa Speaker, numva ko ubwo buryo bw'igereranya bw'ibyo bibazo byombi dushobora uburyo tugiza muri mwanzuro wacu byadufasha kugira ngo bigaragaze ko dufite ukuri. Ndabashimiye Nyakubahwa Speaker. Murakoze. Igikorwa ikoze cyihuse cyane kandi nkashyikiye mu by'ukuri umwanzuro bakoze, ariko nkanshaka kugaragaza mu by'ukuri ko hari ibintu nifuza byajya muri uyu mwanzuro. Tugomba kugaragariza inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi yuko ibyo yakoze mu by'ukuri atari byo, nta n'uko ibintu afite, aho cyane cyane tugaragaza ndashaka kugaragaza abanyapolitiki b'abanyekongo bakunze kugaragaza imvugo z'urwango zihembera amacakubiri, bigatuma mu by'ukuri n'abandi banyekongo babisanishaho bagahohotera abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Nk'urugero navuga nk'uwitwaga Abdoulaye Yerudia, yari visi perezida kandi akaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu 1998, yashishikarije abanyekongo kumara abatutsi ku icumu, avuga ko abatutsi ari inzoka bagomba kwicwa. Mu by'ukuri igihe mvuga yivugaga, abantu bafashe imihoro badukira ku batutsi bo muri Ituri n'ahantu hose za Masisi, barahohoterwa cyane cyane bibanda kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda. Undi nagarukaho ni benshi cyane, ariko nafashe bake cyane bashoboka. Arutwaga Muhindo Nzagi, yari umunyekongo nawe, yari minisitiri w'uburezi akana minisitiri w'amashuri makuru n'ubushakashatsi mu by'ubuhanga. Yaraje aravuga ati mu by'ukuri abantu bahungiye mu Rwanda ntabwo ari abanyekongo, kuko nta munyekongo muzima bahungira mu Rwanda. Buriya bahungiye mu Rwanda ntabwo ari abakongomani. Ashaka kugaragaza mu by'ukuri yuko abahunze atari abanyekongo, ahubwo ari abanyarwanda. Bityo bituma iyo mvugo yiwe abavuga n'Ikinyarwanda bahohoterwa ku buryo harimo n'abishwe. Undi nagarukaho n'uwitwa Bitakwira Justin. Bitakwira Justin we agira imvugo z'urwango ndengakamere. Mukurikiye ibibazo avuga buri gihe mu mvugo yiwe avuga umunyarwanda umututsi. Ni umugome. Ku itariki ya 7 z'ukwa 7 2023 umunyamakuru amubajije nyine ibibazo by'abanyarwanda, avuga ati reka ati umunyarwanda tuburiye umututsi avuka ari umwicanyi. Ati numubona mu isura yiwe zamye ko mu isura yari ubwicanyi. Ati umuraza mu nzu amezi 3 2 ya gatatu hakwigarika ku buryo bitakwirana n'ubu ngubu. Ubu ni umudepite mu nshinga amategeko, ariko bitakwirana. Nifuza ko mu by'ukuri n'urutonde rw'abantu benshi uhe no kuri perezida Bitakwira we
ni ukubaho bimwe bavuga muri z'amahanga ni medroit rwose ni medroit wa Kisekedi niwe mujyanama wiwe mugira inama mu by'amacakubiri. Ubwo rero nkanasabaga yuko mu by'ukuri abanyekongo bagaragaje imvugo z'urwango z'amacakubiri twagaragariza inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'uburayi nta kigeze bikoraho, yaracecetse yicekera, none ubu ngubu niho itangiye kuvuga mu by'ukuri igaragaza ibintu kandi bidafite ishingiro. Igihe bose bavugaga izo mvugo mbi abantu baricwaga barahohoterwaga, hari abapfuye nk'ubu kapiteni Rukatura Patrick Alias Kabongo baramwishe baramwotsa ku itariki ya 19 z'ukwa mbere 2023 i Goma. Ni benshi nafashe urutonde rushya, ariko nyakubahwa speaker nifuza ko abanyekongo bafite izi mvugo z'urwango bagaragazwa muri iyi myanzuro kugira ngo barabatipite bane ko mu by'ukuri nta icyo ari ukora ubusa. Ndabashimiye nyakubahwa speaker. Murakoze. Ijambo ni rya Depite Musana. Murakoze nyakubahwa. Amacakubiri ariko aho wenda numva ntishimye cyane si ikibazo cyo gukuraho leta ya Kigali, ahubwo ni ukukomeza umugambi wa jenoside yakozwe muri 1994 ikigaragara ko bashaka kongera kurimbura. So gukuraho leta biraho, ariko nyuma yo gukuraho leta no kurimbura abanyarwanda. None se biriya bisasu barimo batwereka ziriya mbunda zari zishinyitse kuriya bari twagize amahirwe y'ubwirinzi bukaba, gukuraho ubuyobozi si icyo. Iyo biraswa se iyo hataba buriya bwirinzi bw'igihugu byari kugenda gute? Barimo barabitwereka, ahubwo tujye dushimira ubuyobozi ndetse n'ingabo zacu, kuko bubanza basigaye batinya no kudutera ubwoba tukabibona bimwe ari ibinyamakuru bindi bibitweretse. Ariko icyari kiriho si ukukuraho leta gusa, ni ukurimbura abanyarwanda ntawe barobanuye. Noneho uwarokotse za nterahamwe nazo zikinjira zikaza zikarangiza ibyazo. Ibyo rero nk'uko byavuzwe n'abambanjirije, duhaguruke, diplomasi parlementaire nikore, dusobanurire bariya abantu. Nibura bajye babyanga twababwiye, ariko baranabyumva babyica babizi. Ni ukubera iki? Hari abafite agasaku karekare bakajya muri urwo rwo kwirirwa, kuko burya umuntu yari umunyamakosa. Reka mbaho urugero. Ejo mu myaka ishize nakoze urugendo ngendanye n'umuvandimwe, duhura n'umuntu umwe wenda ntashaka kuvuga aho akomoka muri icyo gihugu. Ati se mukomoka muri Ethiopia? Ntoya ni mu Rwanda. U Rwanda. Agumya kuganira nawe, arangije aratubwira ati nyamuneka, ati ngo murimo mutubwire ubwo bwiyunge bwanyu byo cyatuburozi twabasigiye buzatwara imyaka 100. Ibyo rero ni ukuvuga ngo duhindure ingendo. Urwatwishe ruracyahari, umwanzi aracyaducukurira sakobo n'urwobo, ariko Imana igakinga akaboko. Ngo umwanzi agucukurira kobo, ngo Imana igushakira akanzu, sakanzu ni icyanzu. Uwo bareba uhagaritse jenoside, iyo timu iracyahari, nibo bagamije bati uwabakuraho tukongera tukarangiza umugambi, tubyagure. Union Européenne yego, ariko na Loni tuyinjiremo. Ngira ngo ejo mwabonye inama zabaye ibyo bavuga. Abantu bose ubwaburozi barabunyanyagije, kurogora turogore, ariko tunahindure n'ingendo, tumenye ko tugiye kwitwara. Imikorere y'umunyarwanda bwa bumwe bwacu, ya resilience yacu abariyo dushyira imbere. Tutangire n'inyigisho twigisha abana bacu, tutangire tuyisubiremo, kuko iriya ni imipaka, ariko bariya n'abavandimwe. Mfite abavandimwe Mpororo, mfite abavandimwe hariya muri Tanzania za Karagwe, mfite n'abavandimwe hariya za Masisi, basogokuruza baguyeyo. None rero ngo ibibaye ubu ngubu twongere twisubireho, kuko umwanzi aracyashinyitse imikaka ye. Ndabashimiye. Murakoze. Nyakubahwa Speaker, ufashe umwanya kugira ngo namagane umwanzuro wafashwe n'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'uburayi ugaragazamo ibinyoma gusa. Ikindi ni uko uyu mwanzuro ugaragara ko birengagije byinshi. Iyo urebye mu mateka ya vuba, aho FDLR aho bakoze jenoside muri 1994, hagapfa abatutsi barenga miliyoni, bagahungira muri Congo. Ubutegetsi bwa Congo bukabafasha ku intwaro zabo, ndetse benshi bakaba baranahuguwe bafite uburyo bugezweho bwo guhangana
ariko ikindi cyagiye kigaragara ni uko mu guhungabanya umutekano w'igihugu cyacu banagamije ndetse no guhungabanya ubukungu, urwego rw'ubukungu igihugu cyacu kigezeho, byagaragaye mu gihe bateraga muri Kinigi mu bice bya Musanze, aho cyane cyane bibasira n'ibikorwa remezo birimo n'amapariki n'ibindi. Nkaba mbona rero umutekano muke muri Kongo wabazwa Kongo ntiwabazwa u Rwanda. Byagiye binagaragara mu mvugo z'abayobozi bacu bakuru bavuga ko ikibazo cya Kongo ni ikibazo gikomeye ariko gitera umutekano muke mu gihugu cyacu. Ikindi byagiye bigaragara ko FDLR yubatse inzego zayo z'urugamba, binagaragara ko bagiye banashyira imbunda cyangwa ibikorwa bya gisirikare ku mupaka w'igihugu cyacu. Nkaba nashimira cyane ubuyobozi bw'igihugu cyacu ku ngamba z'ubwirinzi bwashyizweho kurinda umutekano w'igihugu cyacu ndetse n'abagituye. Byaragaragaye ejo bundi mu gihe hafatwaga umujyi wa Goma n'ibindi bihe bitandukanye. Nongeye kandi kwamagana uyu mwanzuro w'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'uburaya, nasaba ko ahubwo bakagombye gushyigikira ingamba zafashwe na Afurika yunze ubumwe, umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ndetse hakabaho n'iriya nama yabaye muri Dar es Salaam ivuga ku bijyanye n'ingamba zafashwe zo kugarura umutekano mu biyaga, cyane cyane akarere u Rwanda ruherereyemo, bigakorwa mu biganiro bidakozwe mu kwitwaza intwaro cyangwa mu ntambara. Ndasaba kandi ko ibi bihugu cyane cyane byibumbiye biri mu nteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'uburaya ko bakagombye no gushyigikira ingamba zo kugarura amahoro mu karere nk'uko zagaragaye mu masezerano ya Lusaka ndetse n'aya Nairobi. Anshoje nyakubahwa Perezida w'umutwe w'abadepite, nongera gushyigikira umwanzuro twagejejweho na komisiyo z'imitwe yombi zifite ububanyi n'amahanga mu nshingano. Murakoze cyane. Zombi imitwe umutwe w'abadepite ndetse na Sena batugejejeho iyi myanzuro, ndetse ngira ngo nagaragaze ko nyishyigikiye yose uko yakabaye, kandi nashyigikira ko ishyigikirizwa inzego zagaragajwe nk'uko bazitugaragarije. Nyakubahwa Spika, iyo usomye uriya mwanzuro w'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'uburayi, usanga ngira ngo hari bakwiye kongera kuwusuzuma bo ubwabo, kuko wuzuyemo ukwibeshya ko ku rwego rwo hejuru, mbona harimo no kwivuguruza ubwabo. Biratangaje aho usanga bo bivugira ko abayobozi bakuru mu ngabo z'igihugu cyacu, hanavuga nka Afande Jeanne Nkubito, Rukika Rusisi, Afande Ruvusha, basabirwa ibihano. Kandi abangaba ni bamwe mu basirikare bakuru bayobora n'ingabo z'u Rwanda ziri no mu kubungabunga amahoro mu bihugu bitandukanye bya Afurika, kandi byagiye bigaragara ko bitanga umusaruro. Ahangaha rero ukumva harimo kwivuguruza gukomeye, ariko nanone ugasanga binashimangirwa n'uko bo ubwabo basa naho bashyigikiye FDLR, kuko iyo ubona bashyigikiye ibi bikorwa byo gutsemba abatutsi mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse bigizwemo uruhare n'ingabo za Kongo n'abandi bafatanyije, aba FDLR, Wazalendo n'abandi bagiye bavugwa muri iyi raporo, ntibagaragaze ko bitandukanyije n'uyu mutwe wa FDLR basize bahekuye u Rwanda bakica abatutsi barenga miliyoni, ariko ugasanga n'umugambi wabo bakiwufite. Bikaba rero biteye impungenge kuri iyi nteko y'ubumwe bw'i Burayi kuba ntacyo babivugaho, wumva ko badahangayikishijwe n'ingengabitekerezo ya jenoside yagaragazwa n'aba FDLR, ariko nabo bafatanyije mu mugambi wabo. Hari abayobozi ba Kongo bagiye bavugwa, barimo abitwa ba
Yerodi Ndombasi, ba Justin Bitakwira n'abandi. Abangabo ntibagire icyo bavugaho, kandi ubona imvugo zabo nyakubahwa Speaker ari imvugo zagiye zimara kuvugwa umwanya mutoya. Abatutsi muri Kongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakicwa, raporo zirahari n'amatariki byabereye birahari, ariko ugasanga nta kintu babivuzeho. Rero nagira ngo ngaragaze izo mpungenge, ariko ngira ngo rwose n'inteko y'ubumwe bw'Uburayi yongeye kubitekerezaho yasanga uyu mwanzuro utari ngombwa. Byaba na byiza rwose bakora undi wo kugarura amahoro, ndetse aho kugira ngo uyu mwanzuro nk'uyu usa naho utera abaturage bamwe bo muri Kongo guhagurukira kwica abandi, atari umwanzuro wo gushyigikirwa. Numva nasoreza aha ngaha, ndabashimira ko Speaker. murakoze. Ijambo ni irya Depite Mukabariza. Nyishyigikiye nyakubahwa Speaker, uyu mwanzuro w'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi ni igitutsi ku Rwanda ndetse no kuri Afurika yose. Ni ikimenyetso simusiga ko iyi nteko ifite inyungu ko nta mahoro arambye yaba muri aka gace. Ibyo biragaragazwa neza naho batesheje agaciro imyanzuro yavuye mu nama yahuje abayobozi ba EAC ndetse na SADC yabaye itariki 8 Gashyantare 2025, aho bagaragaje ko igisubizo cy'ibibazo biri muri kariya gace ko muri Kongo kigomba guca mu biganiro hagati y'impande zishyamiranye arizo M23 ndetse n'ubuyobozi bwa Kongo. Iyi nteko rero ibyo bitesha agaciro, kuko irafata abagombaga kuganira nk'uko imiryango yabyemeje y'ibihugu bya EAC ndetse na SADC ikabagira babi. Ni ukuvuga ko ibyo Afurika yari imaze kugeraho ishaka amahoro, imaze kubyumvikanaho ko nta wundi muti uretse kuganira, Abanyaburayi bo batangiye kubisiga isura y'uko bibeshye, y'uko Afurika yibeshye. Niba Abanyaburayi bavuga bati M23 dore nimbi, dore u Rwanda ni rubi gutya, batangiye guca intege ibyo Afurika yari imaze kugeraho mu gushaka amahoro. Ibyo rero bitubera isomo nk'Abanyafurika ko nta wundi muti ushobora kuva ahandi atari twebwe uvuyemo. Cya kabiri nyakubahwa Speaker, iyi nteko ifite complicité muri jenoside iri gukorerwa abanyekongo b'Abatutsi. Ndahera kuri raporo ya vuba cyane. Mu mwaka wa 2022 intumwa y'umuryango w'abibumbye Alice Wainimunderitu yagaragarije Loni ko ibiri kubera muri Kongo biri gukorwa na FDLR ndetse ifatanyije n'ubuyobozi bwa Kongo ari ukwibasira abanyekongo bavuga ikinyarwanda by'umwihariko Abatutsi. Ibyo ariko kandi yagaragaje neza ko biri kugirwamo uruhare n'abayobozi b'abanyapolitiki abanyekongo ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta ikorerwa ibera muri Kongo. Ibyo byose ayo makuru inteko y'Uburayi irayafite, nta kintu bigeze na kimwe babivugaho. Ese twavuga ko ari ukwirengagiza ubuzima bw'abanyekongo b'Abatutsi nk'uko byagaragajwe na UN budafite agaciro, cyangwa se bashyigikiye ko bakomeza bakicwa birengagije raporo ziriho? Nyakubahwa Speaker, rero iyi raporo niyo kwamaganwa, ariko nanone si ukamaganwa gusa. Uyu muryango w'ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi, iyi nteko yabo nitisubiraho kuri iki cyemezo yafashe, biragaragaza neza uruhare rwayo mu guhungabanya umutekano muri aka karere ndetse no gushishikaza ko jenoside iri gukorerwa muri kariya gace nk'uko byagaragajwe na UN ikomeza kuba, ndetse inshingano zayo zo gutabara nk'uko iteganywa n'amategeko mpuzamahanga bakazihunza, kandi bagombye kugaragaza ahari kubera jenoside hose hagahagarara. Aya makuru yose barayafite, barayirengagije, ahubwo bari kugaragaza abicwa n'ababangamiwe ko ari bo kibazo, birengagije imyanzuro ibihugu bya Afurika byari bimaze kugeraho. Urakoze nyakubahwa Speaker. Iriya nteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi bakora ibi, iriya nshinga tuyivanemo, dukoresha indi, ibabajwe, iranenga, ariko ibyo ko bidutangaje ntabwo bidutangaje, kuko nk'uko byavuzwe si ubwa mbere si ubwa kabiri bakora ibintu nk'ibi ngibi. Ikindi cya kabiri, politiki y'abariya abantu turayizi, kari divize pour régner. Twibutse ko Abanyarwanda dushyize hamwe,
ibi tubyamaganye twese abanyarwanda kandi ko dufite gahunda yo gukorera hamwe mu kurwanya icyo ari cyo cyose cyaducamo ibice cyangwa se cyatugaruramo jenoside. Numvaga ibyo bitekerezo bibiri nabitanga kugira ngo uyu mwanzuro ube unoze neza, nawe ubundi ndawushyigikiye. Murakoze. murakoze. Ijambo abantu bacyo gute barashwe n'ikindi gihugu. Madame Speaker, birababaje kubona iyi nteko ishinga amategeko ifata uyu mwanzuro. Turimo turawamagana, nanjye nshyigikiye koko tuwamagana. Ubona ari ikimwaro, ni ikimwaro n'ubundi gishingiye ku byababayeho. Ntabwo umuntu yibaza ukuntu bafata igihugu nka Kongo bakakijya inyuma. Iyo urebye ubuso gifite ukareba n'uko igihugu cyacu kingana, ukabona ukuntu baza gukondana igihugu cyacu, barirukana abanyekongo mu gihugu cyabo, barirukana ababasaba ko bagomba kumva uburenganzira bwabo, ko nabo bafite uburenganzira. Icyo bavuga gusa ni ururimi rw'ikinyarwanda. Ibi rero iyi nteko yari ikwiriye kongera gusubira inyuma nk'uko byagarutsweho, ikibuka ubwo bari bicaye i Berlin barimo bagabanya Afurika. Ndatekereza ko bagabanyije ubuso bw'ibihugu, ariko ntabwo bari bazi ababutuyeho indimi bariho bavuga. Abanyekongo rero baravuga ururimi rw'ikinyarwanda, ariko bari mu gihugu cyabo cya Kongo kandi baraharanira uburenganzira bwabo. Ndongera gushima igihugu cyacu, nta na rimwe cyahwemye gutanga verisiyo y'uko kibona iki kibazo cyakemuka. Ni ikibazo kireba abanyekongo ubwabo, bagomba gushaka igisubizo. Ariko nibabishima, abanyafurika bose bashobora kubafasha, kuko ikigarukwaho ni kimwe, ni inzira y'ibiganiro. Ibi byaravuzwe kandi n'iyi miryango dufite ari EAC na SADC niwo muti babona. Birababaje rero kubona inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'i Burayi ifata umwanzuro ugayitse nk'uyu nguyu, tukaba turimo tuwamagana rwose, kandi tubona ko igikwiriye gukorwa koko ni uko dukomeza gusobanurira ukuri isi, kugira ngo imenye ukuri, kugira ngo abanyekongo baharanire uburenganzira bwabo, ahubwo bashyigikirwe, bareke gukomeza kubuzwa uburenganzira mu gihugu barimo. Murakoze Madame Speaker. Umwanzuro tumaze kugezwaho n'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Uyu mwanzuro w'inteko ishinga amategeko w'i Burayi, ubumwe bw'u Burayi, muri rusange iyo urebye usanga ubagamiye uruhande rumwe, ukanirengagiza ikibazo nyirizina cy'umutekano muke muri kariya karere, giterwa n'imiyoborere mibi nk'uko tubizi, ndetse n'ubuyobozi budaha agaciro abaturage baho. Uyu mwanzuro kandi niyo dukomeje kuwureba, usanga wibanda mu kwamagana abaturage bo muri Kongo bisanze muri iki gihugu igihe imipaka yashyirwagaho n'abazungu mu 1884-85. Ubu ngubu barwanira uburenganzira bwabo nk'abenegihugu. Ikindi, uyu mwanzuro unenga igihugu cyacu cyashyizeho uburyo bwo kwirinda, kandi u Rwanda nk'ibindi bihugu ku isi rufite uburenganzira bwo kwirwanaho mu gihe umutekano w'igihugu ushobora kuba wahungabanywa. Ku rundi ruhande nanone, raporo nyinshi zigaragaza umugambi mubi w'ubuyobozi bw'igihugu cya Kongo, bwavuze inshuro nyinshi zirenze imwe z'uko bwifuza guheruka ubuyobozi bw'igihugu cyacu. Perezida w'igihugu cya Kongo, biri muri media birazwi ko yabivuze. Ibi ntabwo byigeze byamaganwa muri uyu mwanzuro. Ikindi, muri uyu mwanzuro ibikorwa bya DRC mu guteza umutekano muke, gutoteza abenegihugu cyane cyane abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ariko by'umwihariko abatutsi, nabyo ni ibintu bizwi, ntabwo byigeze byamaganwa muri uyu mwanzuro w'ibihugu w'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'u Burayi. Ikindi, nk'uko tubizi, ingabo zo mu mahanga zifatanije na FARDC zirimo abacanshuro, ingabo z'abarundi, iza CMDRC, FDLR, yashyizweho sanctions na USA ndetse na UN. Ntaho nanone
izi ngabo zamaganwa n'uyu mwanzuro umwe bw'inteko y'ubumwe bw'uburayi. Ibi rero ni ibigaragaza yuko uyu mwanzuro wafashwe n'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'uburayi nuko ubogamye. Niba rero ubogamye utarumvise urundi ruhande, ntabwo uyu mwanzuro dukwiriye kuwuha agaciro na gatoya. Nsoza kandi, u Rwanda rufite uburenganzira bwo kurinda ubusugire bwarwo n'umutekano w'abaturage barwo, kandi kuba u Rwanda rusaba yuko FDLR yarandurwa burundu nacyo ntabwo ari nacyo ni icyifuzo gikwiriye gushyigikirwa n'umuryango mpuzamahanga. Ikibazo cya Kongo kizakemurwa mu nzira y'amahoro, ntabwo kizakemurwa hashyizweho ibihano ku bayobozi b'igihugu cyacu ndetse n'abandi bayobozi barwanira uburenganzira bwabo. Soza rero dushyigikiye uyu mwanzuro twafashe nk'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda, kandi namagana uriya mwanzuro w'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'uburayi wafashwe ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kabiri muri 2025. Ndabashimiye nyakubahwa Speaker. Murakoze. Ijambo ni Speaker, nanjye ntangira namagana leta y'Ububiligi yirengagiza uruhare yagize mu bihe byashize, kandi mu by'ukuri aricyo gihugu cyagakwiye kuba kizi ukuri ku mateka y'uburasirazuba bwa Kongo, ariko bakarenga bakegiza nkana bakarwanya u Rwanda. Nyakubahwa Speaker, ndamagana umwanzuro wa leta yunze ubumwe ya Amerika kubwo gufatira General Retired James Kabarebe ibihano. Nyakubahwa Speaker, ejo ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa kabiri bafata ibihano James Kabarebe, kandi mu by'ukuri ari umwe mu baharanira uburenganzira bwa muntu. Nyakubahwa Speaker, ngaragaza yuko iyo umuti w'ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo iyo buza kuba ibihano, ntabwo twagakwiye kuba uyu munsi muri East Africa tugifite ibibazo by'umutekano dufite uyu munsi. Nyakubahwa Speaker, ndongera gushimangira yuko hakwiye kujyaho uburyo abanyarwanda bakwiye kumenya ukuri, bakamenya ukuri ku mateka y'ibiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Abanyarwanda twese twagurukira rimwe tugakorera hamwe. Nyakubahwa Speaker, nongera kugaragaza yuko hagwe kujyayo uburyo abanyarwanda bari muri diaspora, ubwo ndavuga civic diplomacy, bakwiye kumenya ukuri aho bari mu mahanga no bakadufasha kurwanya urugamba. Nyakubahwa Speaker, nongera ndashimangira yuko leta ya Kongo babeshya nk'uko muzi umuntu agiye butakwira atagiye, leta ya Kongo irabeshya. Nyakubahwa Speaker, guhera kuri perezida n'abo bayoboranye ba Kongo bagiye badusebya igihugu cy'u Rwanda ku bafatanyabikorwa bacyo. Nyakubahwa Speaker, urugero natanga nubwo bandikiraga ekipe ya Arsenal ndetse na PSG mu buryo bw'ubufatanye bwa Visit Rwanda, basaba ko amasezerano u Rwanda rufitanye n'amakipe yahagarikwa. Ibyo ni igisebo ku Rwanda bagenda batwambika mu bice bitandukanye. Nsaba ko bagenzi banjye bagize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda twahagurukira rimwe tukarwanira urugamba n'itugwamagambo. Nyakubahwa Speaker, kuko urw'amasasu rwararurangije, urugamba ngiyewe ndugereranya nk'aho ari urugamba rw'amagambo. Nyakubahwa Speaker, urugamba rw'amagambo ni ukwandika kuri social media tukabasubiza. Urugero natanga, sitwakwirengagiza speech z'umuntu nka Muyaya ugaragaza yuko bije y'igihugu cy'u Rwanda hafi ya yose igizwe n'amabuye ava mu gihugu cya Kongo. Nyakubahwa Speaker, ukuntu rwaragabikura igihugu cy'u Rwanda kandi mu by'ukuri bidakwiye, ukuri tukuzi, tukwiye guhaguruka tugafata ingamba. Nyakubahwa Speaker, hakabaho uburyo haba gukoresha radio n'amateleviziyo atandukanye, haba kwegera abaturage buryo bwa face to face, ariko Nyakubahwa Speaker, ukuri kukagaragara, baradusebya natwe tubabwije ukuri ntacyo twanya. Nyakubahwa Speaker, nsoza, umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo uzagarurwa n'amasasu, ahubwo akwiye kubaho ibiganiro ku mpande zombi. Ndabashimiye Nyakubahwa Speaker. Murakoze. Ijambo ni rya Depite Muyango. Murakoze Nyakubahwa Speaker kumpa ijambo. Nkaba mbere na mbere nshaka kugaragaza ko nshyigikiye iyi nteko igira icyo tuvuga ku byo communauté européenne, notamment le Parlement européen, ibirego irimo irarega u Rwanda. Ndashimira umurimo ukomeye n'ibakwe ryagaragajwe natwe ubwacu mu gushaka umuti unoze no kugira icyo tubivugaho. Ndashima kandi n'umurimo mwiza mu gihe gito wakozwe na komisiyo z'ububanyi n'amahanga, imitwe yombi, mwakoze cyane. Hagati aho hariho amagambo meza mwakoresheje, ariko ku bwanjye mbona atarefureta uburemere
uburemere bwa position y'iriya communauté européenne, le Parlement européen yakoze, aho ku mushinga w'umwanzuro mwavuze ngo inenze bikomeye, sinzi ijambo tuza gutanga ngo ijambo inenze bikomeye kuba inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'uburayi mu myanzuro yayo ntacyo uvuga ku ruhare rw'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ushingiye ku ngengabitekerezo ya jenoside mu kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa DRC. Turaza gushaka wenda cyangwa muraza gushaka ijambo rihwanye n'uburemere bw'iyi point. Nkaba rero nshyigikiye iyi myanzuro. Icyo nakongeraho ni uko icyo ari cyo gihe nk'inteko ishinga amategeko, nk'abanyarwanda, nk'abantu twitoreye ubuyobozi nta gahato, tuzi aho bitugejeje, tuzi iterambere, tuzi umutekano, icyo uvuze kuri twebwe, iki ni cyo gihe cyo kurangurura ijwi ryacu nk'inteko ishinga amategeko. De leur côté bavuze, natwe rero ntabwo turi hano nk'aba figurant. Nkaba rero mbona yuko ni igihe gikwiye, nta nubwo twakwinenga ngo twabaye ngo ntabwo twabaye proactive, oui on va s'améliorer, ariko iki ni cyo gihe twe ntabwo ari ukuregana, nta nubwo ari ugushondana, ahubwo ifoke ijwi ryacu ryumvikana mu gihe gikwiye, mu buryo bukwiye, mu buryo buri strategique, apana kujya gushondana nk'abana nk'uko byagaragaye mu bundi buyobozi duturanye. Ikindi nkaba mbona iriya myanzuro le Parlement européen yagaragaje irega u Rwanda, ariko inabogamiye ku buyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ikaba ifatanyije n'abajenosideri. FDLR ni ikimenyetso simusiga kivugira, kirangururiye amahanga ko bashyigikiye wa mugambi wo gukomeza jenoside no gucamo ibice abanyafurika. N'uburyarya n'ipfunwe bikomeye, aho baza soi-disant kunamira inzirakarengane, ariko en même temps bagasponsoriza abashaka gukomeza uriya mugambi. Rero nkaba mbona ari cyo gihe gikwiriye duhaguruke, natwe tururwane neza, ntituzabimusigemo nka kwa kundi twabyiyemeje nk'abanyarwanda, ariko nk'urwego politike rwagira icyo rubikoraho. Ahazaza hacu h'u Rwanda h'umutekano w'akarere n'umurage wacu ni umutekano, ni ubumwe, ni amahoro n'iterambere rirambye. Murakoze banyakubahwa kuri ibyo gitondo zisobanura kurushaho iby'iki kibazo n'uburyo abanyaburayi bari one sided. Ndagira ngo nshimire statements zakozwe zamagana uriya mwanzuro wa European Union Parliament. Ikindi ndagira ngo nshimire ko benshi nako mwese mwashyigikiye raporo n'umwanzuro n'umushinga w'umwanzuro twabagejejeho. Ikindi ndagira ngo nshimire ibitekerezo cyane cyane muri rusange mwabonaga byakongerwamo, ndetse n'ibyo kunoza naho kunoza twagiye tubyandika, kandi turaza kubireba mbere y'uko njya ijambo ku rindi. Mu by'ukuri nagira ngo mbabwire ko dufite na challenge na limitation igihe, kuko ndabizi abenshi mwanashimye uburyo byihutishijwe, kuko mwarabibonye ko umwanzuro wasohotse wakozwe kuri 13, ubu turi 21. Babidusobanuriye uko bari banawuhishe, babanje kuwuhisha bakajya bawukoresha bawukotinga kudutuka nk'igihugu, ariko bawushaka ukawubura. Aho tuboneye rero murumva niyo mpamvu twihuta tugira ngo rwose iri joro turare tukoze publishing yawo, gufata umwanya bufata umwanya wo kongeramo bimwe mu bitekerezo, ariko ibyo muri bubone bitagiyemo mumenye ko hari iyo limitation. Kandi ikindi tunabishyizemo byose byaba igitabo. Twahoze tuganira uko bimwe twabireka nkana, kubera ko ntabwo nk'inteko twakwisobanura kuri buri kimwe cyose.
ariko ndagira ngo byari muri rusange ubwo, ariko nagira ngo mfate umwanya nshimire honorable. Ubuvugizi leta ya Kongo yagiye kwikorera ku bantu bashaka kumva ibyo bagahita babikuramo umwanzuro kugira ngo batugirire nabi. Nagira ngo rero tugire ikindi twamagana, tunagira ikindi kintu dushima. Icya mbere, umukuru w'igihugu cyacu ukuntu bashaka kumudiyaboliza bagamije kwangisha abantu bo mu karere u Rwanda, ni ibintu dukwiye kwamagana kandi tugahora duhagaze dushishikariye kwihagararaho, kubera ko bisigaye bimeze nk'iturufu ushatse gukundwa na bariya badukoreye uyu mwanzuro akoresha kugira ngo bamushyigikire. Twabibonye muri ariya matora ya Kongo muri 19, Tshisekedi ntabwo yiyamamaje yanga u Rwanda, ariko ukuntu yaje kubona ubutegetsi turabizi, uwo yabutwaye wari ushyigikiwe n'aba bakoze uyu mwanzuro, niyo kampanye yari yakoresheje, ku buryo Tshisekedi agarutse agomba kuba yarahereye ku byo yabonye abo bamuri inyuma, nawe abikoresha kugira ngo atsinde. Muri uyu mwaka hari n'amatora i Burundi, biranashoboka cyane ko perezida w'u Burundi ushaka kongera gutorwa nawe yaba yaraboneye isomo aho ngaho, akabona ari ikintu buri gihe ari iturufu ihora iryana, niko babyita icyo rero gituka umukuru w'igihugu cyacu, kimudiyaboliza, kigira abanyarwanda bo tutari, dukwiye rwose kucyamagana. Icyo mvuga dukwiye gushima, n'abandi babivuze, ni ziriya ngamba z'umutekano, ariko ziriya ngamba z'umutekano zinajyana n'ingufu za diplomasi. Umukuru w'igihugu cyacu yagaragaje ingufu zidasanzwe, ni rudasumbwa koko. Bikaba rero binatuganisha kuvuga tuti turusheho gukora cyane. Murakoze, ijambo ni rya Depite. Murakoze nyakubahwa Speaker. Ngira ngo nshimire na komisiyo zombi ziduhaye umushinga w'umwanzuro mwiza cyane. Hari ibyagiye bivugwa muri makeya, ariko ngira ngo wenda mbisobanureho gato. Icya mbere ni ukuriya mwanzuro batawuduhaye, kandi babikoze nkana. Banditse ko yuko n'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yawumenyeshejwe, ariko banga kuwutumenyesha, tuwuhabwa n'inshuti z'u Rwanda. Bigaragara yuko bari bafite rya hame ryabo ryo kuvuga ngo kino dimo consent, kugira ngo bagende bafate ibyemezo byabo bavuga ngo barawutumenyesheje natwe turawemera. Ubwo nicyo bashakaga. Icyo kiratuma tujya ku cya kabiri kivuga ngo ariko se ni urukiko ku buryo twabisobanuraho. Tugende tuvuge ngo bahaye umwijambo twe ntibariduha. Ntabwo ari urukiko. Kandi ibyo bakoze biragaragara ko banabogamye. Unagiye kubisobanuraho ntibyababuza kubikora. No babikoze babishaka, bagamije gusebya u Rwanda no gufata imyanzuro ibangamiye inyungu z'u Rwanda. Ubwo rero ntabwo twavuga ngo tubahindura urukiko, iyo yaba ari recolonisation yindi, kuko atari urukiko. Nta nubwo badusumba, ni inteko, natwe turi inteko. Ko gaciro kacu tukagumane, ahubwo tubamagane, ntitujya kwisobanura imbere yabo. Igikenewe ni ukubamagana. Murebe ukuntu bahora bavuga yuko ari bo baharanira uburenganzira bw'itangazamakuru, ukwishyira ukizana. Ariko mubirebe neza, bariya bacyancuro bafatiwe muri Kongo bakanyuzwa no ku butaka bw'u Rwanda. Za video n'amafoto yabo yose yahaye ibinyamakuru bitandukanye, nta kibura cyaberekanye na kimwe kigeze kinaberekana. Kubera iki? Barabikora nkana rero. Ntitugomba kujya kubisobanuraho, ahubwo tubamagane. Ndabashimye. Murakoze banyakubahwa, ijambo ni rya komisiyo.
ariko icyo twumvisemo bashimangiye ko ariko n'abandi bari babivuze dushimira umugaba w'ikirenga w'ingabo z'igihugu haba mu nama duhuriyemo na bagenzi bacu haba n'ahandi ariko ndagira ngo nsohereze ku cya Honorable Musa Fazil usobanuye impamvu babisobanuye neza ntabwo twasubiza buri kimwe cyose turatoranya mu buryo buri strategic ntabwo twakwisobanura ariko turatoranya muri buryo strategic kandi nta nubwo twakora amapaje angahe nk'ayo mwabonye bafite izacu twari twazirimitinze kuri page 3 ariko nanone nk'uko navuze reka tuzihereho ibitarimo tubyongereho tuyikoresha muri communication hirya no hino tubisakuze rwose hamwe mu buryo hirya no hino dusanzwe dukoresha kuri social media ariko nanone nk'uko navuze dufite abanyabwenge hano muri iyi nzu nk'uko twabigiyemo inama bakwandika articles yewe n'ibitabo birakenewe ariko tugahera kuri ibi tukabikoresha tukabisakuza kuko niyo ntambara y'amagambo murakoze nyakubahwa speaker ariko experts muri communications twifashishije badufashije muri ODS turagira ngo tubashimire cyane badufashije kugira ngo dukore umurimo mwiza kandi wihuse murakoze cyane rero gufata umwanzuro nk'inteko ishinga amategeko kuri iyi raporo ndetse n'umwanzuro komisiyo batugejejeho tugeze ku mwanya wo kwemeza imyanzuro nk'uko mubizi ku bwumvikane busesuye murakoze reka njye no ku mutwe w'abadepite nanone ndabaza utemeye uyu mwanzuro yabigaragaza azamuye ukuboko akatubwira ko atabyemeye ariko n'abadepite nabo ndabona ntawe umanitse ukuboko bivuga ko mwese mwagaragaje ko uyu mwanzuro muwemeje ni ukuvuga ko rero uyu mwanzuro tuwemeje ku bwumvikane busesuye nkaba mbashimiye umwanzuro ukaba ugiye kunozwa hakurikijwe ibitekerezo byatanzwe ukazashyikirizwa abo bireba ndetse natwe twese turaguma dufatanye na komisiyo kugira ngo tunoze kurushaho uyu mwanzuro wacu nyakubahwa perezida wa sena banyakubahwa visi perezida b'imitwe yombi banyakubahwa abasenateri banyakubahwa abadepite ingingo yari kuri gahunda y'uyu munsi turayisoje